District ya Rubirizi ikatandikaho entebe y'ekanisa yo kuzitira itaka ry'irwarire ryona bwanyuma y'amatungo kugumana gatahiri rwarire bita Abebembezi begomboreje bakaremesa entebe y'ekanisa egi ubwe barkwebembeze by'obutegeki yaba mutahindwire entekereza yanyu mukamanya ngo umushemere kuba muragwanira okuhereza abantu ba Kitwamba sub county mukaguma nebi ebi murimu mukaguma mwine muranyogana nkepazi bazitamakati nikwe muragume no buhereza timuraza kubutunga imwe mwenka nimwe mupanishinje abantu ba Kitwamba okutunga buhereza. You apologize on that note if there is any issue in the subject to kwatagirenita kakari nekigambwa ngo enyuma ho omwanya wo gukabaguryo go kutunga seed school bitabwe entaro z'eby'obutegeki byaremese ntunguke egi nabeta mu office yanje State House empandikire eracha ngo investigating unkore final report nabaga kunakire kushanga nashanga mwine ntaro zanyu amwe na Father Didwa ayufa Kitwamba High School twikiriza nangwita kadi ya Kitwamba ya kumarigege ya Kitwamba tuyashoba twikiriza nangwita ka okubabire tukozire demarcation zo kufensinga to fencing machura twashoba twikiriza nangu chairman n'abandi nitwe tumukwase tupasuwing kuronda seed school narabeshengereza seed school ne kintu cyamani none ikintu kitu nkabatuze bagombera Trump simbere ko yokurenga ubusani twitwite nduru mu project za Gavumenti bwanyuma yo kunyurizana mu guha project egeneja gukorwa kandi miliyoni ziri kurenga umuru 58 nazo zirakozesebwa kuzitera itaka eri amakuru agashakwa Onesimus Ndya nabo mu Rubirizi.